Sanibonani babukele emakhaya umalumvilo nasesikhambe saphinda sabuya futhi ngiphethe isikini samabhaca lana ngoba nimbona nje lapha cela mase semusha kule channel cindezele subscribe button cindezele ne like button mangabe vele usungala ekhaya siyabonga support yenu bafowethu asebenzisa support ngokusubscribe laphana ngiphethe isikini samabhaca lana nisupport naso sineyalo kule YouTube channel isihloko sisiphethe namhlanje siphethe isihloko esithi isithembu indaba yesithembu yahlupha kakhulu ke namhlanje sizozama ukuthi sidiscuss usimamele sise kahle usizwisise kahle asigxeki asincomi asithini kodwa ke sizokhuluma nomfowethu lana indaba yesithembu mfowethu abantu abaningi bayakhala ngayo abaningi bayakhala imele isithembu siyabahlukumeza especially abantu besifazana ngithi vele ibona abangena esithenjini abaningi bakhale ngokuthi mhlawumbe ubaba akakwazi ukusenelisa sobabili mhlambe ngimfuna namhlanje kanti uyele kumama omncane namhlanje kanti umama omdala ngapha naye uyamfuna la amfuna khona same time same place uyibona kanjani ngalento yesithembu kahle kahle mangabe sibhekisisa kahle njengomuntu osikhonzile isithembu mina mfowethu akuqala nje ngingathatha ngokuqala ngokuthi ebudlelwaneni nje kuqala ngeke kwesithembu ngeke kulunge ngokuze ngakwazi ukweneliseka so kubalulekile ukuthi wonke umuntu akwazi ukweneliseka uma ngabe uzokuthi wena njalo umfuna njalo eduze kwakho ubaba njalo kushuthi ngaweneni mos kufanele ukuthi sikufunde ukweneliseka lezo nje ukweneliseka nje kumele ukuthi ingene emagazini kuthina ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili naso isithembu futhi yazi ukuthi kunento eso emakhaya sikhule sibona yazi imize nesithembu libingenakho ukuthula kahlehle mangathi uyabhekisisa kahle uthola ukuthi bayamonelana nabantu labo bayizinto ezifana ne-competition kanje uthola ukuthi umama kahle kahle even ezinja lokuthunyelwa amagama amanye athile nawo uzwesaba ukuthi emadoda labantu ungathi ukuthukana nje nezinja umuntu ethumela injakhe ngendlela ukuthi umama omncane omdala naye kanjalo udala umona nezinganene engathi zikhula zinomona kahle kahle zingekho right zingafani nezinye izingane mhlawumbe ezingamazali mhlawumbe umzali nje umama nobaba bobabili uyibona kanjani leyo vele laphana umqhudelwano ohleli uzoba khona wena mnganami ngoba laba bantu bobabili ulona lo uzofuna ukuthi okwakhe kube ngconywana kunokomunye kodwa ke kufanele ukuthi sibuyele nganeno kwesihlale phansi namakhehla amadala asakhona asekayikhamba le ndlela ngibe wona azokwazi ukuqhathanisa ukuthi ngabe ikhanjwa kanjani le ndlela isilungiswa kanjani into njengalezi ukuze zingakwazi ukuthi ziloko zikubhidisa wena njengensizwe nawe ke futhi okubalekile ukuthi ube neqiniso nawe kungabe ixoxa hayi futhi ungavumeli umfazi wakho akhulume kabi ngomunye umfazi wakho kodwa njengaleleyo nje kumele ukuthi ngikhali madala nje angalinga nje akhulume kabi ngomunye ngoba singoza kwabo kumele ukuthi laba bantu bahlezi bebekana endaweni ethize ubaphathe ngokufana ubaphathe ngokufana bahlonipha kwabona futhi baphathana ngokufana kwabona bangahlebani kakhulukazi kuwena ungabavumeli ukubahlebana kuwena futhi ungabavumeli ukuthi bezwane nabanye abantu sengathi bangama best friends manje iphathwa kanjani le ndaba yokuthi bengibona esikhathini esiningi uthola ukuthi indoda iphakelwa mhlawumbe kabili mama omncane nawe uzophaka kwakho ukudla kulethela ubaba umama omdala yaphaka kulethelana then kushuthi ubaba usezobheka ukuthi ukudla kungathi kumnanjanyana yikuphi lana ukubenza njalo futhi ubanikeza incindezi behlale njalo umuntu esefuna ukuthi mhlawumbe athole izintonyana ezoyenza ukuthi ubaba ajabule mangabe emphekela maybe izinto ezifanele ukuthi umfazi uphekeli akubalekile ukuthi uphekile nako ukudla kufanele ukuthi wena kumele ukubalekile nje ukuthi wena ungaqedi ukudla kumele ukuthi ncabo ukwazi ukuthi kunokudla phela unabafazi ababili wena samele ukuthi udle nalo ukuze ukwazi ukuthi bobabili beneliseke okomunye kubuyele kukafu kudlo wena kodwa nokomunye umfazi futhi nakho kubuyele kukafu kuze kudliwe futhi manje ayiphilisi kanzima into yompilo leyo ukuthola ukuthi mhlawumbe usokufana ukuthi udla amahafu ngapha mhlawumbe ukudla kwangapha kumnandi usokufana ushawa hafu ngapha ushawa hafu ngapha ayiphilisi kanzima into yompilo leyo njengendoda ekhonza isithembu ubona kanjani inalo uhlupho wena mfowethu lapha ngoba izokubhidisa vele nawe ngoba kahle kahle angathi lento ungaba ne schedule
engcono mhlawumbe ukwazi ukuthi uma ungapha mhlawumbe amalanga amathathu emfazini omdala usemfazini omdala udla khona yonke into awuyile uma ngabe uya ngale mhlawumbe amalanga amathathu emfazini omncane nakhona futhi uya ngale akakhathazeki ngokuthi aloko kuphekela abakuhlanganyela ngathi okay ukuthi ke niyavumelana ninane nabafazi benu nabafazi bakho mhlawumbe ukuthi mhlawumbe nisebenzisa amalanga amathathu okanye nisebenzisa isonto lonke bese ke kuyabonakala ke lapho ukuthi eyiphi indlela ozayisebenzisa ukuze nawe phela ukwazi ukuthi ukuphumula nawe ukwazi uzongathola ithuba lokuphumula awuzoya le namhlanje kusasiyele namhlanje hayi nawe uzogcina usubhayiziseka uphele endleleni ugcina usubhayiziseka manje yabona kunezinto lezi akulamalanga uyazi ukuthi impilo singathithe ngathi yadevelopa kancane abantu sebenayo izinto lezi ezibizwa ngama-picnic ukuthi baba sambe siyohlala epakini siyoyingcebeleka nje nathi sirelaxe njengawo bonke abantu mhlawumbe sithole ukudlanyana yabona nje sike bathi ku-recapture or bathi kwenzani bona labantu abafundile uma besikhuluma izinto zabo nje sike sitholathole nje sizithole thina sobabili nje uzoyibhalansa kanjani ngoba ngabe mhlawumbe usiyakushaya umoya uma ngabe usesithenjini ngoba manje uzothola ukuthi ubaba omdala uyakufuna ngapha or mhlawumbe lo usho ngelanga lirongo ukuthi aniyele lokhu nje noma umntana akayifuni leyo nto or umama omncane akayifuni leyo nto leyo kwezwa kanjani lapho nayo kwenye into okufanele ukuthi uqophelele kuyona yabona ngabe kodwa topic ebalulekile kufanele uqophelele lapha kulezi zinto leziyana ukuze ukwazi ukubhalansisa kahle isithembu sakho usho ukuthi kufanele uhlale phansi nabo abafazi bakho uma ngabe mhlawumbe usuke ekhaya eCape Town abantu mangabe ukhamba nomfazi omdala abantu abakhe abasale emfazini omncane kahle bonke babe umzali abehlukanisa kubaluleka kakhulu ukuthi noma ngabe bona bangaba nako ukungaboni ngasibona kodwa kubaluleka kakhulu ukuthi abantwana ibona kumele babahlangene so kumele ukuthi abe umzali esikhathini seningekho nina abesale ba umzali wabo bonke labantwana bese kuthi uma ubuya mhlawumbe emva kwenyanga ethize noma inyanga ezimbili bese nithatha lo mncane abantwana babuye bese kulomdala bonke ukuze kwazi ukubandiswana ngendlela isikhathi esifanayo futhi obokade usiye lapha akasifane nesikhathi mhlawumbe mangabe ubuhamba 1 week akufane naloko komfazi omncane hamba kwazi isikhathi sakhona silingana futhi nawo amahotela laba ngathi bahamba hotel ngoba manje ngoba komuntu uthi uyesantini kulo mama umuntu omunye sokuya ngapha kunjene eGreenstone manje ivalue yale ndawo izindawo azilingani ama-value azilingani kanti ke nawo amabhili lawo uzafika uthole ukuthi kuleyo hotela lasesantini uzafika mhlawumbe ukhipha 20,000 ngapha enasingeni ukhipha mhlawumbe 11,000 leyo nto idlala indima enkulu ebafazini bazaxabana bebangale price manje lo 9,000 yakhona ngathi sokunebuhlukana bangolo 9,000 manje ukuthi kutheni wena wakhipha 9,000 extra kulo mfazi omncane sokungathi manje mhlawumbe lo mphathisa ngathi angathi balekile kunomunye so kubalekile ukuthi ubheke inasingana ilokhunga lento inasinga ubalance ukufana ungene ihotela lo 120,000 for a week ubuya futhi next month futhi 20,000 for a week endaweni e1 futhi noma esho ithombe nayo yabona hayi le ndawo sasikuyona exactly ingabikho le nto yomoya yokuhlukanisa manje indaba engiyakho nansi lazana hayi ukuthi ngiyasigxeka isithembu yabona esikhathini samanje kuphilwa ngemali kakhulu yabona before bekungcono besazi ukuthi kuyalinywa amakhaya izinto ezifana lezo kodwa ngesikhathini samanje izinto zishintshile mfuthu yazi isimo sinzima ukuhlule umfazi oyedwa impela i1 enengane mhlawumbe ezimbili manje masesithenjini mhlawumbe sezu6 lapho na3 ngapha 3 ngapha yayibona leyo nto leyo siyafuneka isithembu uma ukuthi uyindoda le ngathi idonsa kanzima mhlawumbe engathi ayibhalansile kahle kwezezimali mhlawumbe izinto ezifana lezo mhlawumbe asithi ngokomnotho maybe ngisho kanjani kanti kuyafuneka ukuthi usithathe isithembu uma kuleso simo leso uma ngabe yinesizathu okuyizona ebalekile futhi zokuthi usithathe isithembu angisiboni isidingo sokuthi ungasithathi mina ngoba kwesinye isikhathi akufuneki ukuthi lokho uzikhathaza ngezinto eziningi ngoba uqala nje mina ngikhumbula ngibona indoda ehluphekayo nesithembu hayi noma ngabe isithatha ihlupheka kodwa noma ungabuka nje
around kuthiwa indoda ehlupha enesithembu ya lokho kusho ukuthi kufanele ulithembe idlozi lakho kanye nawo amadlozi abafazi basekhaya abafazi bakho ya ngoba kusike sekuhlangana la sekusetshenziswana nalo idlozi lomfazi omncane nedlozi lomfazi omdala uncediswa wena njengenhloko yekhaya ukuthi ke ukwazi ukuthi bamele labantu babili ngoba bahlanganisile ngenyongo bobabili futhi ke bahlangane ngawe phela. Kanti awungitshele izizathu kahle kahle zenza ukuthi umuntu mhlawumbe ezegcine esethatha isithembu kahle kahle ngokwakho na njengendoda ekhonza isithembu. Awungitshele mhlawumbe yini ngoba asithi unkosikazi nayo iyi1 zonke izinto lezo oyidinga emntwini wesimame uyakwenzela zona. Ufuni kahle kahle yonke into oyifunayo unayo lo muntu lo. Yini ekwenza mhlawumbe uzuzwe uyofuna futhi omunye umfazi wesibili, umfazi wesithathu ngokwesine lokho kanjalo kusuke yini into ezothi abantu beze kanjalo? Kunezizathu ezehlukeneke mfowethu. Okokuqala ikakhulukazi nje thina kahle kahle isithembu angithi nje angiqale ngokuchala isithembu ukuthi singena isithembu kuthina abantu abakholelwa esintwini abakholelwa emasikweni kusho ukuthi isizathu sokuqala kuyenzeka ukuthola ukuthi umfazi lo uqala umthathile mhlawumbe kuyena owakho iqonda ukuthini na iqonda ukuthi kuyenzeka ukuthola ukuthi nje kumthathile nje mhlawumbe owedlozi lakho elithize mhlawumbe kunekhehla lakhe elithize lashona lingenayo umfazi uthathela lona kanti mhlawumbe kuthathela wena kanti bongazi kodwa ukuthi ukhonjwe yilo kuleya ntombi lo mfazi bese kuhambe qhamuka ukucha uma lithola umfazi wakho akuyena umfazi wakho lo umfazi kana singana kabamncane wakho uthize owashona engaganini kwenzeke mhlawumbe futhi ukuthi umfowenu anasike mhlawumbe kwanye umfowenu ashone engaganini bese kuthiwe ke kufanele ukuthi umakhela umuzi kumele abe nomuzi naye umfowenu mhlawumbe ube nabantwana ababili kumele ukuthi ubatholele umama labo bantwana kumele ukuthi uthole umfazi ozokwazi ukuthi okwamfowenu akuyena owabo abantwana yebo bazobe bephuma kwelakhe isende kodwa bakhandile umfowenu ubakhela umfowenu umunye umuzi eceleni kuloko nje ke uthandana kodwa umfazi wakho njalo okungafanele futhi ukuthi umphathe ngendlela ehlukile kunalo ngoba abafazi bakho bobabili kuba nezizathu eziningi abanye ke baye bakhale ngokuthi abeneliseki mhlawumbe kwesinye isikhathi ke nabo kuyinto engayisoli ngoba phela uma uthola abafazi ababili angikhumbuli ukuthi singaphinde sibe khona sidingo sokuthi uphinde futhi uphinde uphumele ngaphandle ukuthi uyofuna omunye umuntu futhi cha kusho ukuthi sekunenkinga. Hayi abanye njalo ngithi baya bethi bona babalekisa indaba yokujola mhlawumbe umuntu hayi angifune ukuthi ngibe lo engiphuma ngiyofuna inside chick ngaphandle ngifuna ukuthi bebabili bangeneliseke bebabili endlini mangabe ngiphuma ngapha ngena ngapha ngaloko ngigijima ngiya ngaphandle ngiphazamisa kanti ke kuyenzeka vele ukuthi unayo umfazi kube kukhona mhlawumbe le ntombazane engaloko engaphuma empondweni angathi ungayisondeza ukuze okuyisondeza kusemthethweni nanto bazi bonke phansi ngikhulumisana naye umfazi omdala ukubalela ukuthi usibazi wami kunalo sisi manje lo sisi kunale minyaka sehlukana naye kodwa manje akaphumule emqondweni manje benginovalo lokuthi mhlawumbe ngingagcina sengikhuzuka manje ngiyophansi kanti kakufuneki kanjalo bengicela ukumsondeza ukuthi vele nibambisana nobabini ngicabanga ukuthi ngeke sibe khona idingo sokuthi ngiphumele ngaphandle ngobona omunye umuntu. Hayi sisisa nimzwile bafethu isikhindi samabhaca lana njengoba nimzwile bekade sivakashele lana ezositshela ngale ndaba yesithembu nginethemba ukuthi nizwe kahle nisubscribe bafethu nisupporte amen.